Ola a todos e todas, son Antón de segundo de primaria, que fun retado por Andrea, a profesora. Pois aquí os vou contar un par de historias. Unha historia. Unha historia logo vou contar outra parte. Unha era de noite, había un castelo, ábrese a porta, sae un morcego, mete a man, saca un coitelo, unta a manteiga, unta a manteiga, unta a manteiga, unta a manteiga. Os meus finados son Brenda de primeiro de primaria, Bruno de primeiro de infantil e Alejandro de cuarto de curso. E adeus.